ready. Very good morning, Babu. Andra Binaka Mike and Andra Binaka Lubena. Anda benar tamana. Watabat Chico na Draki. Koi ko na sulu-sulu ni ko, Babu. Ha. Batakin na mo matalilo. Ha. You looks good to be a parliamentarian. So na ko lok may daga this morning I daw may pasulubang ko so na miss Babu do ba kay Jay Tekiyaw. Kando ba Jay Tekiyaw ko ta bali show off na market eh. Abang nga nga ni ko umbo sabat kay Donald Trump. Wala ba tala kila? Ha. Kasi nang do vango so nang do bitan na damgo na Gel. Gel. Matanggali ka pang gorin. Gel bula-bula. Ha. Sengay men wata ba gel bula-bula. Kila na time kento sa sulu binaka may bala lago may takataka sa sulu binaka lago na songo sa sulu binaka lago na lotu. Kila na korto na watinta tao they should be proud eh. Ha, may gel ni sa rerebe ka na binaka na watching wele ko na bang wele uro le. Kila ba ha? Na time ko sala ko chiko town na time ko sala ko chiko dono bono korto sa nga indusi chiko pa. Redang ko na watching na dono marama binaka yani binaka na sulu. Rede binaka no na. Right bad may gel very true. Ko sa rede ko isa yan ra binaka mare ko sa garabi may keliran do ba binaka. Right bad gini. Ko vakani ko ba binaka ko ba sulmi ko ba binaka ko ba oil him properly too. Rather ko sa shine chiko na and bright just like the laundry washing soap. Shine and bright. Right bad gini eh. Ko na lubena ko na china na ko lag may ba sulu lubena darna sulu darna tarses sabsaban mo jin sabsaban mo sote. Dabang ko kom no mo he ko binaka. Sambera chiko bagawachi. Me posa bana dorbo ni banole bungo. Bera chiko ni bagawachi. Make sure you look for one girl that can look after you. Are Banwali have a different story, Michael. Hard to talk to them. I don't know, they're going to end up with what China say, one goat. I love Banwali. Nungu Wachina Talanga Banwali. From Taviuni. That's Banwa all part and parcel of Banwali. Na red bagine. Acha ko ba't na Miguel Rabina ka binaturan kina marama sa barong chuko na matangalay ni kuha. Miguel, tapos ko sa tanglo teka chuko doon ang kunin laylay baka makamang have to pay 36 million. Yes, Babu. Satu ko na naturangan nila. Iba KBT? Nay, not Vichy. This is from overseas in America. Oh, no ko na may Nambo Pine Station. Kasama. Kaya ko sarong ko chuko last few months. Maybe from last year or this year, sa lako chuko doon na Kamalebu, America. Sa ngay laurain ko Babu ni bagabuna na kama endo na ngone ang baki tinikale 15-year-old boy koko sa bagabuna na kama lebungo koko sa kanambe kana tabako ngay sa biu na kaburu dona esa ni vikau ike America ngay sa lako na kama lebungo bab na lebu ni banua sa kama Babu 48,000 acres. Bu! Kori ba kay holo Banwalebu? Baka kama kada Banwalebu? 48,000 acres sa kama. The cost of to put the fire of $18 million. Bab. Guys, satu ko na naturangan nila you have to pay $36 million. Ni bisa na vale kama. Ana right bad gini, lebo na gunsala destroyed. Sa kama na lori, sa kama na manu-manu, sa kama na bunikao na vale na tomata. Lebo ni kama, lebo ko bushfire, lebo. So na tamata-mata talaga. Guys, satu ko na naturangan nila siya nga wala nga ni you pay 36 million. Koko me vola talaga donan raw 5 nga vuluka ruan na vola apology letter. Bida? 152 apology letter the fella have to write. Kung pinakata kami volando nga doon na one book na? Right ba gini? Na book na title apology. Right ba gini? 36 million. 15-year-old boy have to pay $36 million and also have to write 152 apology letter to 152 people. Na maanggo nila ilang ko na sumabata ba na 36 million? 36 million. 36 million. Kau sa singa gila sama bagata bare. Satu ko na Daka ko soma na makambuna sona na great grandchildren say soma tunga. Bap. Satu ko na loya. How can the boy pay the 36 million? Very big money, 36 million. Michael, yung guru sa nanggasyo ko even if he live 100 years old, ikaw na Lubena, live 100 years old, na makungbuna, but kay whatever and he got, I don't know, Michael, kedota na kilok may victim may winta ka na tets loto. Right ba, gini? 36 million.
ba pero kendo na ngone biting ko baka makamay may nambo pine forest doon na kenay fo by to me ba mok laki ya bo chinga settle tali right what kine acha कोई बात नहीं Michael but ya na bura-bura ya na Ana bura-bura lebu kento sa chukinongo. na bura-bura ninggito Michael dona go odena tamatongo ko Otupo. ikle tupsi Otopsi na Ah. Rosikevici. ha kakila mo kamakawatan lang Sengay. Ano sa juga? Wango tupsi pero ko okle ko tupsi saya ndona ngona ndona go lendani si Otopsi Rosikevici sala ko danisi. ale lago ndani si balindani si ngondo na tal na le kamera na warong chuko na moto ka basi lago chuko na taxi sa bon chuko mini bus so mondo bicycle right back kini so sini Mondo mondo flip-flop. so adam go buka tombal right back kini Iya. Kalau kau tentang si kau ingin kila be, ronda cukup na be matanggali seri, lebu na English song salah kau cukup, pump up the jam, pat mating seri bonggori na, kau cukup balik everybody dance floor, be matanggali bonggori, hey DJ, bonggori DJ, bonggori DJ bakasin kila cukup na bos babi, kila dona turangan ni Indo, na right bad kira, DJ bakal DJ, hey, kau DJ bonggori, kira ya. Play takamanda na vorla kiau. Ko sa requester nga instant requester nga ko ker. Men kerkere pelita mata na forrokia. Ha, ker play mata na vorla kiau. Sini vorla kiau. Vorki ko me mo. Ha. Ker play mata na vorla kiau. Sini bero DJ. Vorla takamanda I'm sorry. I don't understand Fijian. What song again? Can you? I don't understand Fijian. What song again? Waylay, can you please play Crack Me? Waylay. Acha ko bat ni Crack Me talenggo rin na kay bang tagal-talika na crack cream. Binabale Michael binabale Lubena. Henry binakabira na Binabale Tupsi. Binabale Tupsi. Binabale tupo nga. Bayan rabi binakabira na China na sa juko na Kede na mothers, kede na tina ningone. China na nada bare. Bola ka boss na tali ore. Tina ningone. Kercho ko ivale daka lebu na binabale ng garabi. Ng garabi tabi. Na binabale ira na ngone buli lako le buli na kake dira takaba. Men get up go. Right what gini? Wear the pants, wear the shirt, wear the comb the hair, sometimes wear the shirt and wear the pants in the head too. Right what gini go taka. But me dedicate taka chuko na dona sere Michael. Sa chuko na sere ngori ni borla kiao. Please correct me. Sa chuko ko doon sere, I will play one song to the mothers. How sa bet tukun be kem dona mothers. Dona tuk nga. Iyo. Baleta na sini tuku-tuku ni matengo ko guardia bagan dona tuku-tuku ni umat sama uli ko yo right right gini dona to one message baleta Sabi duangan na nunggu baksala. nunggu bakasala that's right Miguel thank you ko me posa ba me ko tamata ko me pabuli dia so nangom na that's a siko na ulung Sanduangan na nunggu baksala to all the mothers. Iya. me baleta na your daughter Oh, your daughter. If you got a daughter. Reda na tawag ko daughter sa tara na ulun na must be after somebody's daughter Pabay tu kilabi na mo god sa katali fa tu sa chico ko 9/3 but teach your daughters 7 B's Michael 7 B's. na bakasal sa na 7 B's Oh, na vitu namba. Namba na da kila maka na amba da ba na So you want to tell all the mothers to teach your daughter about the 7 B's. B's Na vitu namba. Yeah. Matay nimba na books. Yeah. Books before boys. Yeah. Books before boys ya tolu ya na? Yeah. Books before boys because boys bring babies. Kere teach. Na right Again. Books before boys because boys bring babies. And the 7 B's. 7 B's. Make sure to all the mothers you teach your daughters about the 7 B's. 7 B's ngendo na kene. Samba me register.
Eh? Pinapaliw, may Kelly pinapaliw lubeng. Pinapaliw ko. Please correct me.